Odlomak iz dnevnika Predraga Vučetića. Haiti, još jedna u nizu zemalja koje su se zbog svog bogatstva našle na putu kolonijalističkih i imperijalističkih ambicija onih koji danas sebe nazivaju najmoćnijima. Onih koji su bili spremni žrtvovati čitave narode zarad ličnih interesa, ne mareći za posljedice koje će ostaviti za sobom. O čoveče, hoćeš li se trgnuti iz bunila ili ustuknuti pred licem nepravde? To je zemlja tvoja, po kojoj si bosim stopalima snove nosio, boreći se za decu nerođenu i čast predaka svojih. Zar je sećanje tako kratko, a zaborav tako dug? Pogledaj oko sebe. Drugima si svoju slobodu zarad lažnih obećanja dao, a ne vidiš da si sebe time lancima tuge okovao, koji te neprimetno guše, sve dok se opet ne pretvoriš u prah iz kog si ponikao. Kažeš, ponestaje ti snage, a ja tebi kažem, veru si zaboravio, prijatelju moj. Sudbinu si prepustio na bujeloj reci bluda i nemorala, pravdajući to samoćom koja te okružila. Osvesti se, pre nego tuđa čizma zauvek izbriše tragove tvoje. Eno, neka te ono dete tamo, što odrasta bez detinjstva, seti na dužnost tvoju. Dovoljno si svome rodu neprijatelj bio, sad je vreme da kletvu sa svog naroda skineš i život svoj, ako treba položiš, kako zemlja bez čoveka ostala ne bi. Naposletku, šta je život ako ne san nedosanjan, o tome koliko smo još toga učiniti mogli, samo da smo smeli to i pokušati. Zato dobro upamti ove reči moje, jer izgubljeno je samo ono čega smo se odrekli.